tamae le ai lava se isi mea. Nei lava se isi mea sili o na mātou nau iai. Sili o na mātou manana o iai le atua. Ua mātou o mai ei le nei aso le atua. Awa ua mātou fia mata le atua i lau matangofie. O mātou fia mata le atua i le matautia ma le ofofo ngia. O mea sili we e whaia le atua. Mātou fia mata le atua i le matautia o lau mamalu le atua. E loa ai e lau Ekalesia mai mātou uma o e talitonu i a te oe. E le ili liu lava oe tamau ana nawhio le asoe o i le whavavau lava. E tū mau lava oe tamau. O e lava mai le vavau o lava i le whavavau lava. O lo soi fua pea oe tamau. O e lava e pule au i mea uma. O e lava le au le Ekalesia. O e fo i le atua e ona le pule i le langi ma le lalolangi. O mātou o mai e le neitai au le atua e avatu i a te oe. Avatu i a te oe le vi inga tama. Avatu i a te oe o mātou taleni. Avatu i a te oe tama o mātou tangata atua toa u ofo ina atu le atua. Ina i a vea i mātou le atua o se tau langai. Pa ia le atua i lau sila whama. A vea mātou mantangata e au ngā le atua mo oe ma lau whina ngalo. I le whalau tele ina o lau malo le atua. Le tala ina o lau tala lei le atua. Ina ia tele ni a nganga e manu malo ina le atua. Talo le atua whawhetai le atua i lau manatu mai. Whawhetai lau whasina manga i o mātou o langa. Pātai le atua i lau walau paia ai mai se tamau mea lofa ue tuina mai le atua. Ua mawhai o na mātou whaatino ina ai o whi au mau ngā luenga le atua. Lea ua mātou au ngā ai le atua au ale tautua ina o oe malau whina ngalo le atua. Ua sili ona le lei ma atua toa. Lea ua ulufale ai lau Ekalesia po lau nu lotu le nei tai au. Ua mātou o mai le atua i lalo ifol nei fale. Wa mātou o mai e whaalata lata atu i a te oe. Sa ili oe ma lau whina ngalo le atua. Ina ia whaia lau whina ngalo le atua i to tonu ne Ekalesia. I to tonu o mātou a inga taitasi. I to tonu o mātou tangata taito tasi. Whaia lau whina ngalo i le lalo langi e peo na whaia le langi le atua. Talo ai le atua whamanuia mai oe tamaa. E le ngata le mātou maftanga nei aso le atua, a o mātou o langa ofu ina atu i aso taitasi le atua. Talo tama ia a vea mātou mana tangata le atua ua tumu i le malamalama mai lau fio. Mau e mātou le atua le angango le poto ma le whaalinga. Ina ia mātou matua i loa i oe. Whaapupula ina mātou loto i lau malamalama le atua. Awana e walauina mātou nai le pouli uli le atua, lewa mātou iailo malamalama ina ia mātou alalanga ina le atua le manu malo. Ina ia mātou whailo atu le nei lalo langi o loo iai. O loo iai le whaolatanga i a te oe tama. O loo iai le wha moemoenga wa i a te oe. E ala lea iai Jesu ke riso le atua. Awala nei mātou whatamala ai le atua. Awa foi nei mātou whawaiwai ai le atua. Aia mātou whamalo losi le atua. O aso uma o mātou o langa le atua. O aso uma mātou te o mai ei o awa noa le atua. Mātou te o mai ei le atua. E whaapale ina oe ma whaofu ina oe le vi inga le atua. E le ngata i o mātou pespesenga ma le patpatinga o mātou lima le atua. A o mātou o langa ua suia le atua. Talo le atua ia whamanuia mai oe lau nu lotu nei tai ao. Anga leile atua i so se tasi tama. Tofusia i mātou mamana onga ese. E le ai lava se mea e lilo i lau sila whanga le atua. O mātou tuina atu i o a awa lofa le atua. Whaia lau whina ngalo e le o mātou loto le atua. Se tasi foi o lo langona le tino mai nei tai ao le atua. Ua mātou tali tonu ma le mauti noa o oe lavo le atua e ona le wha malolonga le atua.
O le mea ngata ai le tau mawhainga ma le poto o le whamai le tua. E mawhai e oe le tua. A wae le aise mea e whaingatai la ufio. Whamalolo mai le tua. Pa iane pa ifo le tua. Maua se malo si fou mai la ufio. Anga leifo i tamai tama. Matina matua le tua. O mato iai vai tau whaingatai. Talo le tua ia maua pela tau le malosi mai lau fio le whamalolonga le tino ai silisili ai le anganga le tua ia tele ni aso mato te mafuta i pea le tua aua le tua le tau whaatino ino le whaalinga o e tuina mai e taitai ai lau Ekalesia tama le ngata i lea mantua fo i le tua ia ungali i tala vau tama whamnanuia ia i la tau le tua ia tūlai mai o ni toa lau ngā luenga le tua Tele o fauso songa le tua. Tele o tuina nau le nei lalo langi tamao o tama fai fase sei nai lato al mato te talo le tua. Ia maua pea le fatua tua. Ia maua pea le fina finau le tua. I le fa moe moe we tuina mai. Ia maua pea le fatua tua le tua e tali tonu ai pea pe lungala lo le savalinga. O lo soifua pea oe tamaa. Whamanuia foi mātou whanau talavou le tua, manisio mātou whanau iti tama, ianga leima whamanuia ia i lātou le tua. Au iai foi taimi o malolonga mai au onga le tua, o le tatalo ia pui pui malawia ai mafsosoani le tua. Talo le tua, aua lava nei whaseina i lātou ele li o le nei laulangi. Talo foi tama ia lātou ino i meo le nei laulangi. A ia lātou matua alo lo fatu ia te oe tama. So ani oe le tua mai ia maua pe la tau le tua le whaalinga mai laua fio. E lo ai lo fasino manga i o la tau o langa le tua. Whai lo atu ai lo mamalu le tua. Whai lo atu ai le tua ia tā leni ma mea alofa we wha mea alofa ina i la tau te tū lai mai ai le taimi nei le tua. E a matalo ona ngā lue pe ona e walawina ai mātou le tua. Ai e whamanuia le tua i mātou umatama. Mai se wa pito matua se o lava I se wa pito e titi le tu e tutono nei Ekalesia. Aua nei tu lafo I nai mato. Aua fo I nei aveseina le mana o lo anganga paia le tua. Mato te mana o mia oe tama. Whamanuia mai oe le tuai. Whamoemoenga fo I lo Ekalesia tama. Wa mato I loa le tua e leo le fita e leo le manosi. Ao lo anganga lava wa mato whamoemoe I ai tama. Tama ia mato te pataulai a te oe Yesu Keriso. Le ao le Ekalesia. O oe foi e te whaatotoa ina lo mato whaatua tua. Tai oe pule mai oe lo Ekalesia. Talo tama ia mau e mato le loto mau lalo e Usiusitai ai. Ana ma muli le tua I le meo lo ngai oi ai le mano lo wanganga pa ia. Talo voi le nei tai au whamangalo mai le tua le ifonga lau whanau. O le alava le mātou tau mawhainga le atu o le tele o le taimia le atoa. Tele o taimia wha le tonu ai. Whamangalo le atua I o mātou anga sala ma lava le atua wai le isi atoa e anga sala uma. Lea o le au wailo vi inga le atua. Au avel nei tai au le atua ai meise le aso e whamanatuina ai lo maliu I lunga le sātaro le atua. Au mātou sauni mo le nā sauninga pa ia le atua vea nei tai au. Mātou te whamau lalo atua ia te oe le atua e. A lofa mai le atua. Whamama ma whamangalo mai ai mātou ma lava le atua. Io mātou anga sala, io mātou a mioleanga, io mātou soli tu la fono, ai ai lava se mea e le tusa malo fina ngalo le atua. Whamangalo mai le atua ai mātou ma lava. Whaia se loto fou. Whaafoisia mai o mātou loto le tua. A vea o se loto e tumu I le loto maulalo ma le loto ua nuti mamoia le tua. A wae pau leo le tau langa I le ino siaina. O le tau langa I te fia sila mai ai le tua. Talo le tua ia whamanuia mai oe le tua le mātou sauninga nei tai ao. E oi lava tamai le vevela o le tau o mātou iai. Ai le tu le mātou o mai a watu le vi inga ia te oe. Talo ai le tua ia whamanuia mai tama, staimi foi mātou te whaalongolongo ai lo upu le tua. Ia maua mātou le tua le whaalongo o le tangata poto. E lena o le whaalongo a ia Usiusitai ma ana le tua. Whamanuia foi se tasi o lo asio lo malu nei tai ao.
Se tasi fo e folo na mata mai lunga le ea le atua. Pa i atu lo anganga paia ia i lātou tama. Ta alo fo i le atua ia whamanuia tama. I lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga i le nei aso le atua. A o alu atu le atua le folofola ino lo wa fionga paia. Ia tele ma tele ni anganga i manu malo ina mo oe. Ai silisilia ia toe whamalo sia. Se uso o tau whawaiwai le atua. Ia lātou i loa tama wa mātou iai i aso e ngata ai. Wa mātou vavaai atu le telo whailonga i loa ai ua whaitotoa lauto e fio mai. Se tasi nei misia le tua, le sitianga. Se tasi nei toi whawaiwai atu lava, ai le ua lata lauto e fio mai. Le atu ai, toi whamalosi mai. Ma ua le malosi fau mai lau a fio. Awai, ei te mea vaivai ai. Io o ai tau le lea, ei te mea vaivai ai. Io o ai tama matutua, ei te mea vaivai ai. A o e Atalii tali ia te oe le tua. Whaafouina lo mātou malosi le tua. O le mātou te talo nai le tai au le tua. Le tua whai mea mawhai. Fua ai mai le malosi lau Ekalesia. Fua ai mai le malosi ma le loto whamaoni le tua. Mātou te au nai ma tāpua i atu ia te oe le aso ma le aso le tua. Ai ume umatama. Tu mau atu ia te oe le vi inga le tua. Nei maso umai o ile whavavau lava. And all God's children say, Amen. God is good, church. And all the time, Amen. Yeah. Wala watu whiunga ti akono nei tai au mo tātou whawai. Hallelujah. O leisi lea vahenga tā ua o tātou sauninga. I o tātou whawai nei tai au. E le te tau o na whatau na wa ina oe. O le mea leo le foai o le loto mali e, o levana e tāpena mai lau fale. O levana tāpena mai lau loto. Mea la leo te whaamalosi atua ia te oe, vava ai lo foai nei tai au. Whai leilo foai mo le atua le ngata lea, o le aso nei. O le aso sā nei o le tātou Mission Sunday. Pe ona whaamalamalama atu ia sā taitasi. Every first Sunday of the month is our Mission Sunday. And so I want to encourage you, do something good for the work of the Lord. Awole okako lafo so tu penita ya so swani lato o vala owina yo atu avel tala le no mamao. El te loe o po sauni le tato video lea. I say tato mata mai le video lea mai se tasio tato missionary. Famalo si ai tato fo ai neta yao. E kaule manino longa ngang
ai le kau fia i le mea ngā malanga alu e usiusitai le fina ngalo le tua. O langa whaftai la le tato Ekalesia, wha mea o le ngaluenga le misio ngale, e le whaia ko kasi, e whai whaakasi. Nea le winga long whamkalanga, o lau foa i tai au nei, o le tato ngā lue whaakasi ngā ma le whinge lea. Le o whaatu wai lotu fau i o i Vanuatu. Le o foi o whaatu langa i le aonga tu spa ia mua i Vanuatu. Ai sea, o no lau foa i. Awala ne i manatu ma mai lau foa i. Your giving goes a long way. Last year, again, we discussed $32,000. Tolus fulu afeta la. Na foa ile Ekalesia ne ile misiona le Atua. So I'm not saying to look at that as that's the end goal. Whatever we give, this is my encouragement. If we're not going, let's help and support. Say amen. Famanwia le tulo foa nei taiao o la utatalo moltato foa. Dear Heavenly Father, bless your people as they get ready to give. Lord, we know that as we give, we partner with those, especially in the mission field, in the spreading and the declaration of your gospel, because we know there is power in your gospel, Father. And Lord, if we can't go, we can do our part by supporting, God. And so I pray for every person that gives this morning, God, that they will do so from the genuineness of their heart, that they will do so understanding, God, that this is an impact that will be felt far away by people who've never had a chance to hear the gospel. But praise God, we get to play a small role, God, and taking that gospel to the four corners of the world. Bless this offering and bless those who are giving online as well, God. I pray that you will be with us, Lord, in everything that we do. Bless Soon Ward and all of our missionaries spreading the gospel, God. Lord, we praise you and we ask this in Jesus' name. Amen and amen. God bless you for giving us this morning. Makes me
tātou vi inga nei tai au. Whatalo whātu le swafa silsilio Jesu Keriso ele paia male malu al tātou Ekalesia. Whatalo whātu ai le su mai fōi o le au whainga luenga paia le tua nei tai au. Ia me se fōi a tātou ta māma tina mātutua. Tātou whanau talavou se o lava I se o pito e titi ia. Se o alofa talofa lava. Malo lava le whamalosi. Malo fōi a le whaavano ino le tau taimi nei tai au. Te loa o sa oa ia tala wha Samoa o whaisinga ve velo le whala. Ia ai lava mai pele on sa. Lava mai pele on sa I nei tai au. Ia wha tāua ina tātou le nei taimi. O tātou o mai ai e le mai mau. E le o se mea wha le au ngā. Le tātou tauti ngā mōle ngā luenga le tua. Sau whai atu na isi vaenga matua tātou. Ko kele o kakonga kako māsangi ai le vevela I Samoa. Ai pe wa kako o mai ngei, wa kau whewhe le vela. Ia ai onga le malu lua le kaua siaro isi taimi ia, ai aua le pole fua. E le kako o mai se isi lava mafuanga. E le mai maulo taimi, liulo toa oi whai e le mai maulo taimi nei aso. Hallelujah. E le mai maulo afu sina nei tai au. Amen. Yeah, greetings in the name of Jesus to all of our family and friends. It's always good to be in the house of the Lord. I know it's a hot day, but it's to be expected. Every season has its challenges, and it's to be expected. We are in the summer season, so I ask for your patience here as we continue with our service. But thank you again just for making yourselves available for our service this morning. Ephesians chapter 2, verse 1 through 3. Efeso lonam taupo lua. Alona whaipo mua mua. Se ol whaipo tolu whamon. We're continuing our series this morning on the importance of being filled with the Holy Spirit. Say amen. Le whaatum wino tātou le mano le Agaga Paia. Beautiful song by the team here that just shows you the importance of being filled with the Spirit so that we can be more like Jesus. And that's the goal. Being filled with the Spirit doesn't mean we get more power to show off and do other things. Being filled with the Spirit means we start to look more and more like Jesus. Amen? Il pespesenga leng la pes il pesele ta pesatul tato team il nei tai au. Ia ta ua tele o le au ngana le fa tumuino tato le Agaga Paia. Ele ina ia tumu tato le mana I whaien kako show mangisi mea. Ia tumu tato le mana ina ia tino mai ke riso I o tato o langa. Ia wawa ai mai tangata o isole. Ele o mātai o le tūlai mai o Yesu. Le ai ele o Yesu mo I au le suinga o le o langa. And so that's the goal, is that we look more and more like Jesus. This morning, Ephesians chapter 2, verse 1 through 3. Efeso lua. Whaiupo mua mua, se ol whaiupo tolu. Tātou whaitau mai el tātou tu Samoa. Whaman mole. Efeso lua. Whaiupo mua mua. Se ol whaiupo tolu. After that, I'll read it in the English Standard Version this morning. Those of you with your English Bibles or English phones. Ephesians 2, verse 1 to 3 from the ESV. Ai whaman mole tātou ngana Samoa. Se tātou whaitau mai nei tai au. Tātou tu spaia. Efeso lua, whaiupo mua mua, se ol whaiupo tolu. Tātou whaitau iai ia. O tau fo'i lava o e na oti ia mio leanga maanga sala. Na o tau sava vali ai ana mua. E tu sama le tu a le nei la lo langi. E tu sama le tai tai o le au whai pule I le vā nimo nimo. O le anganga le o lo o matua ngā lue nei I e ua wha longo ngā tā. O I tātou fo'i, nā mio whātasi I tātou umalava mai lātou ana mua. Ina ua tātou no nofo I tuina nau o tātou tino, na whaia fo'i I tātou o mea na loto I ai le tino Atua male mawhauwhau. Na whanau mai fo'i I tātou o le Fanauga a le Toasa. Fa'apei o isi Atua fo'i. From the English Standard Version. And you were dead in trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience,
among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. God bless you in the reading of God's word this morning from Atua. This morning I want to talk to you with a message entitled Life Without the Holy Spirit. Life without the Holy Spirit. Leneitai out fiatal noatu sa upivapea o na whaupuina o leo langai Aunoa Agaga Paia. O se o langai Aunoa Agaga Paia. This morning, if I could do just a really quick exercise with you, can I have everyone close your eyes? Close your eyes. Don't bother your neighbor. Sit there. I want you to close your eyes here. And as you close your eyes, I want you to imagine or to think of the evilest person in history, in all of world history, the evilest person in all of world history that you can think of. I mean, so evil that if you looked up the word evil in the dictionary or Googled the word evil, their picture would show up. The evilest person. O te whimnao e te mawhauwhau. Ao moe ingi o whunga neitai ao mawhauwhau I se tangata e sili o na leanga. Sili o na leanga I le tala whasolo pito la langi atoa se tangata e matua over le mawhauwhau, over le popoi, over le amio leanga. A su e ina le upu leanga I le lomi whewhiloi e maua I le atol tangata le ua sili o na leanga. Thank you. You may open your eyes. I want you to turn to your neighbor and I want you to share with your neighbor who that evil person is. Talk to them. Now let me ask you this morning. Shout out anyone. Now, when I say evilest, please don't call out your parents. Don't call out your siblings. I'm talking about the evilest, wicked person in all of history. How many of you thought of Adolf Hitler? Good. Not good, but I'm saying you catch the point. How many of you thought of somebody like maybe Osama bin Laden? It's okay. How about someone like Darth Vader? No? Okay. How about somebody like Uncle Scar from Lion King? No? I mean, that guy was evil. He killed his own brother. Chased away his nephew because he wanted the kingdom. No? No Disney fans? Okay, good. How about the devil? Now let me push you even further. This is the challenge. I asked you to think about the evilest person in the world. Many of us were quick to think of others. But how many of you could honestly put yourself in that picture? O le vave ia le kako mawhauwhau I isi ka ngaka e sili o ngaleanga. Au le lui tau neitai au. E apa e wa ai oi a oi. E mawhainga e whaapea ifo neitai au o oe le isi ka ngaka e sili o na leanga. O le upu moni lava e le wakau me ia kako whaapea ai. E le leanga. The honest truth is it's hard for us because we don't see ourselves as evil because oftentimes we're self-deceived into thinking, I'm not as bad as that other person. If we were to compare ourselves to Hitler, many of us would say, I'm not as bad as that guy. But in this morning's passage, before we jump into it, Paul paints a picture of every single one of us before we came to the faith.
that not one of us came out of our mother's womb being perfect, righteous, holding the cross, holding the Bible, and wanting to worship the Lord. The honest truth is we were all lost and dead in our sins. And even now, some of you are closing off. Why? Because of the ego and the pride to think, I'm better than you. Let me help you this morning. No one is good except for the Father in heaven. You think you're good, but you're not. Even this person speaking, as I sat down to prepare for this message, I came to that realization. Even me, just because you're a pastor, just because you're a worship leader, just because you're a Sunday school teacher, just because you're a deacon, just because you hold a title in the church, you are not good. We are all evil. And I know, Pastor, that's not good news. But until you understand how evil we are, you will never know how good God is. This is why we take for granted church. This is why we don't care about Sundays. This is why we come haphazardly to do things of the Lord. Because at the end of the day, we still have people who think they're too good for God. They're too good for the church. They're better than other people. But Jesus said, stop looking at your own interests. Stop being self-absorbed. Stop being selfish in everything that you do. At the end of the day, we are all broken. We are all sinful. We all make mistakes. Nobody is perfect. Stop pointing outside. Stop looking around. Because here's the problem. Two things. People who don't want to take responsibility are quick to blame others for their lack of trust in God. Not only that, they go on the other side and they play victim. Woe is me. Let me help you, church. This is a day where we need to face reality. This is a day where we hold up the mirror of God's word and not face it to other people, but face it to ourselves. Mirror. Le faaka. E kei loa ai mea ngai se se. O le kele lau kaimi. E a mai le faaka I kako. Ai o faali ai se se a iska ngaka. Ai le fa melkus pai. Awa ke faasanga oele le faaka. Wawa ai oi mea yake oe. Keu wai langa. Nang olisi le mea le anga kongo le kako Ekalesia. Wa amaka nga self-deceive kako. Wa kako mangaku. E feo lolo siya uleanga ile leanga o kangaka la. E wawa ai lo kako isngaka. E feo lolo. E sile kunga leanga kangaka le. Ai awange ngalo yake e mangingo alku spaia. E le ai masesio tato lalo nei ele lei. Wa na o le tama o ile langi. E atoa toa ona le lei. E anga sala umata ato. E le fa pe fai fe aunga ako kola ia le e o al kangaka ngai kalngo ako. Le fa mai Paulo, I'm the chiefest of sinners. Paul can say that. Can you say that this morning? And a lot of times we don't. We're busy facing the mirror to other people. But this morning, I want to challenge you, church. Let's face the mirror to ourselves. Awal koe kilo fo leis kangaka. Awal koe mangaku fo leis kangaka al kaiao nei tato vava ai. A o whamatala mai e Paulo le winga sa iai tātou. O le mele sa iai tātou ai le i o mai le whaolatanga. That's clear here. He says we once were. You know, it's a sad day in the church when the Bible says we once were, but even in the church, there are people who are still living like the old ways. When the word is clear, Paul is saying once you save Jesus, there has to be a change. Once you accept God, there has to be some kind of change. There has to be some kind of transformation because that's the end goal. The end goal is not to memorize Bible verses. It's not to sing great. It's not to preach great. The end goal is a life that is changed, a life that is showing up the things of the Word of God, a life that forgives, a life that loves, a life that shows mercy, a life that is humble, a life that is not prideful and ignorant and up there and thinking they're all that, but remaining humble, broken, and contrite, knowing that God, without you, I cannot do anything. Nanga le isi le mewa fia kele Ekalesia ile
I le message lea, o le atua o le alofa. O mai le atua e. Kele le alofa tu noa le atua. A o le kaule ai le mea kalango sao. A o le abuse inga le alofa tu noa le atua. O le kaukala sao, e ai foi le kaimi, e mai le alofa tu noa le atua. E le avea la le alofa tu noa, malo walu ai pe faile o langa kuai. Because that's what happened now. We abuse the grace because we think, we try to push and we try to see how far we can get into the life of the world and still have the grace of God cover you. It's called abuse of God's grace. You might think little of it. God, He thinks a whole lot about it. As this is what He says in Hebrews 10. He says, anyone who continues in sin even after hearing the gospel, continue in sin after hearing the gospel. What does that mean? They continue into sin, but they know the truth. It says there is no more sacrifices left for you. What does that mean? Jesus is not going to come and die for you again to cover that sin. He's not going to come again to die again so that you can keep on sinning. The goal of God's grace is to change your life. Lewa yako pe ya lema losia leo ke kinga inga lokwa levo fa mai lo kingo o le ma akoko. Let me just help you langa lisi me ku avangole atul kangaka nga. Langa leo se fina ngalo le atua ina ia fano se tasi a ia sala mo uma tangata. Ale mea taua mo tatou tangata ke wisiano lava ai lava oe iate oe. Recognize where you stand when it comes to the Word of God. There's only one person that's good, and that person is Jesus Christ. Can you say amen? Don't be like that. Like I said, default to positions. E lua positions e kuel kangaka. E le kia e le manga kulale le. O le kele o kai me peia o kamaloa le lenga pipili, lenga ngofo I le vai pe tesa. E al waku Yesu, e fia malolo, e fia mai se o le kai me ka wal waku I le vai. Ai wa va va ko le skangaka. Ai le ai foi se si ia o ave kongo le vai. Ke lo menga e fai. Lo ofsi le ko Yesu, ai la fai ia le excuse ma le blame mi le isi kangaka. Church, let's take responsibility for ourselves. Stop blaming other people for your deficiencies. Stop blaming other people for your lack of faith in God. Because at the end of the day, those people won't stand on your behalf. You stand before God yourself. Say amen? And then let's not be victims here. I get it. There are a lot of bad things that happens, but you need to find a place where you get up, shake yourself off, and continue to carry on with the work of God. Say amen? And so this morning, there's just three things here. Three truths that I want to share with you on our passage this morning about a life without the Holy Spirit. Because how many of you know without the Spirit, it's going to be nothing but darkness all the way. We need the Holy Spirit. E mana o mia tātou le nganga paia. Aunoa le nganga paia. Le la tātou whaitawai. O winga ia tolu. E whatatau le o langa e aunoa ma le nganga paia. O mea ia e ali mai le o langa tangata. Le la tātou talnoi nei tai au na sai mai lava. Le maua le whai upu mua. It says, and you were dead. Everybody say dead. Feels like it this morning, huh? And you were dead in your sins and trespasses. Whamei whai upo mua mua o tō fo'i lava o e na oti. Oti lea mio leanga, oti I leanga sala. Le mea mua mua I le tangata e au noa ma le anganga paia. O le mea mua mua e te iloa I wo le eisi anganga paia. Wo oti fa'aleagaga. The first thing that is an indication in the life of a person who has no Holy Spirit is they are dead to God. They are dead to the things of God. They are dead to the things that are above. And here's the sad thing. We're more alive to the things of the world, but we're dead when it comes to the spiritual things of God. Wasili atun tato olai mea fale lalulangi, mea fale tino, aka waku la kako fai mele o ka vai aku le malosi walu vapea, ai aka waku e saule loku o koso mai vapea, wale ko e ola I mea e fata tawi le tua, a wo olai mea fale lalulangi le la fai mei, e au noa male anganga paia, o lo oti a oi le tua.
E ke ngofo mai au oti. Sei tulo. Ke leo fai aku oti fa'aletino. Oti fa'aleagaga. Mea ngai alu aku lo upu ale. E whapepea mai. Langa foi wo leko e kea I mea le atua. They're not alive. They're not awake to the things of God. They're awake to their own self-interest. They're only awake when it's about them. But at the end of the day, church is not about you or me. It's about God. Your gift is not for you. Your gift is to glorify God. That's why I encourage you. Without the Spirit, you are sitting here, but you're dead to God. And we need a church that is alive to God. Why? Because we don't serve a dead God. We serve a God who is alive and well. Ngai aua ko wo mai le ai ele fa peo le leo ke le wo la no ai foi ska ka lango fo ala ma futsa pe male tu le sme o yai e lo ai oe lo lava maftanga male tu a lo tatalo I le tu o le o langa au no male nganga pa ia ma kwa o ki al me e mai maul kai mi o sa ngofo mai ala sau I alu I aisha wole ko e ola I le atua wole ko I aise alofa wole ko I aise nau kusol kangaka le fa kusa peo se maa we vai ngai maa ia ka aki e fafo se kuro ole malo ia e malo ki e le ma se me ele ma fainga e se longa o se sa malapo se me ma fainga ma ko ai ku ia ngu kel me la e fa pe ngaka wole aise nganga pa ia ole maa ai o la ko loto e leo fai aku lai maha al fai au langa le se me fai aku fai e maha ai le atua e maha ai le fina ngalo le atua e lo le upo le atua ai la kapungia e lo le upo le atua ai le faatanga se al watu le atua e awao e awai e fa apoto e fa tonu kusa mele yai ole alelei wakakala ale fiafia wakapungi wa pule al kangaka ilanga loko ai mana mia kangaka wa ola ile nganga le atua tumu le nganga le atua al wako le upo le atua e awao fiafia awai fiafia langa leo se upo se kangaka o le upo le atua soifua o ke le popole ai ngai le ola ngaku se upu me fiu le la ngaku me nga fa ko fai kau ku spa ia ko ke lo ai o me uma al wakul pula ale o le afionga pa ia le tua a long way la ia it's not that they're physically dead and lifeless. Here's the thing, they're dead to the leading of God. They're dead to the guidance of God. They're dead to the love of God. Their love has grown cold. That's why they don't love other people. That's what it says. Dead to the love of God. They're dead to the righteousness of God. They're dead to His good and perfect will. They're dead to His grace. Dead to His word. Church, the word of God gives the Holy Spirit in us life. That's why it's important. If you say, why do they keep saying, read the Bible, pray every day, come to church, listen to the word? Because it's the word that gives the Spirit of God life in you. What is the Holy Spirit's job? To remind you. What is the Holy Spirit going to remind you if you don't read the word of God? Ngal wenga ngale nganga paia ai le mafai nga fa manatu atu le nganga paia le upo le tua pe afai ele ai masou kaimi eke fai kau ai le upo le tua kele lo fai kau le upo ngaula kele foi me al waku le nganga paia musu aku ya oi saule fala lave pai al waku le nganga paia awole ngalo le kama fkanga le ngafai la sunga fua o le maule kau loko inga oi o le mauale fe ka ui le mal fala lave nga o le ngal wenga ngale nganga paia ai fa pe fenga ngalu aku le nganga paia pe ale ai masou kaimi le upo le tua nanga le alu aku le nganga paia o aksisi me fo o kalanga Yesu o le nganga paia e fa manatu mea ua uma ona a o inai oi e ala le ko anga le upo le tua. If we are dead to God, we are alienated from God. Here's what it really means to be spiritually dead. Spiritually dead are people who are resistant. People who are unresponsive. People who are insensitive to God. Closed to the gospel. Closed to the beauty of Christ. Closed to the lordship of Jesus. There's no more moving.
There's no more, I feel the presence of God. There's no more quickening. There's no more embracing. There's no more treasuring. There's no more desiring for the right things. Some of you may say, oh, I can love. But how many of you know if you are spiritually dead, you're loving the wrong things? You can say, oh, I got passions and I got desires. But if you're spiritually dead, those passions and those desires are for the wrong things. God is here. God is every day working to lead you to Him. That's all He's doing. Even this morning, the Holy Spirit is still knocking on your hearts. Olo tui tui atu pea le nganga paia. Tui tui atu pea le Avanoa, le Avanoa. Aua le Misia le Avanoa. Aua nei whaatau aso ina tātou. Mai le mamalu a keriso. Aua foi nei whaalongo ngā tā, le upu nai whaonga. E le toe la ngona ina ile leo le nganga paia. Tangata le aise ngango le atua, le toe aise alofa ile atua. Wa le toe la ngona ina lona afio anga. Wa le aise nau e tapua i atu i le atua, wa le aise nau e au auna i le atua, wa le aise nau e mafuta whaatasi ma tangata paia, ua makua o kia. Yo leo te fia whaamalosi atu i ate oe, po le alawalo nofo mai, ma lo tino malosi, ma le masoa oe, ai ale aile atua o oe le iskangaka wa oki whaaleanganga. Po le ale poko kako, ma le kele o kako degrees, ma kele o a ongan kako a ongai, ai le aile angango le atua, ua ngao le tino o ti lava. Po le a foi le movie star a tātou, ma le lau leo tātou I luma laulangi ma le kele o mea lofa ma kālengi, ai le aise keriso, le aise anganga paia. We are just dead men walking. I know it's hard to hear, but again, until we face reality, the hope is that you'll start to see why this is the good news. Why we call this the good news. Otherwise, if you can't face reality, this isn't good news, this is just news. It's just news. News to people who are spiritually dead. But people who are spiritually alive will understand this is more than just news. This is the good news of Jesus Christ. Lua mea ngana whamai ua oti e tātou. Wanga mua o le trespass. O le ufa sa mua ngai sa wela mi o le anga o le upo e kaunga wha liwai o le soli tu la fono. Trespass is a false step involving either the crossing of a known boundary or a deviation from the right path. It's a slip up or a sidestep from the truth. Sin, on the other hand, is a missing of the mark, a falling short of the standard. So the question is, how did we slip up? How did we sidestep? Verse 2 says, we used to walk according to the ways of the world. Some people say, oh, I'm not, it doesn't matter what he says. I'm doing me. I'm not worried about that. Let me just help you. You doing you, that's the way of the world. So you're either following Jesus or you're following the world. And there's only two. There's no such thing as in the middle. You can be defiant all you want, but guess where defiancy comes from? It comes from the world. The world is defiant. The world is all about relativism instead of absolute. What is relativism? Truth is whatever I want it to be. If I believe there are aliens inside this communion thing, that's my truth. But absolute truth is this: the Word of God, the only truth, nothing but the truth, the whole truth, nothing but the truth. But again, if you're dead to God, you'll never receive this as the whole truth of God. So mea mua mua lana, mea mua mua na ile o langol tangata, ua le to ia ile anganga le tua. La vanga longa lua e maua le fai upuna e lua. Whamei na o tau sa vavali e ana mua
E tusa ma le tū o le nei lalolangi, e tusa ma le taitai o le au whaipule i le vānimo nimo, o le anganga lea, le anganga lea lo matuanga lue nei, i e ua wha longo ngaka. Second thing that I want you to recognize, that of a person that no longer has the Spirit of God, we are sons and daughters of disobedience. Tangata wale to yaile nganga le tuolona lua ele ngata wo oti fa'aleagaga le tuolona lua wa avea tatou ma Atalii ma Afafine wa le Usiusitai le finangalo le atua. Now I don't need to explain this to you. You already know simply disobedient means we don't care for God because we're spiritually dead to God. We are disobedient to God. But here's the funny thing. Even though we're disobedient to God, many of us are more obedient to the world. And you may say, what are you talking about? Let me just help you. Some of us are more afraid of the cops and we're afraid of being in prison than we are of the gates of hell. What does that mean? Physical, spiritual. Some of us are more afraid of mom and dad. We're more afraid of the authority here in the world. And then we don't even care about the authority of God's word. We care more about what's going to happen here in the flesh, but we don't care what's going to happen after you die. Do you not know that after you die, there are two eternities, that either you'll spend time with God forever or you spend time in hell forever? There's no such thing as everyone dies, everyone goes to heaven. No, that matters now while you're alive to make that decision. Do you trust in God or you continue to trust in your own way? The sad thing is when you wake up on the other side and it's too late. And then you sing your shoulda, coulda, wouldas. But you can sing it all you want. The Bible is clear. When you get to the grave, no more decision making. Once you die, there's no backtracking. I wish I could go back. While you're alive now, church, make your decision. Trust God. Give God your heart. Stop being spiritually dead. Stop rejecting the will of God. Stop abusing the grace of God. Now is the time to wake up and be spiritually alive to the things of the Lord. Tātou tala noi le Usiusitai mana ia le upuna fa mai o le fa'alongo ngaka. O le upa Samoa le e ke le o kai me fa'onga upu le pe aula vale kamaiki. Ai o le upu lea fa'alongo i le fa'ongainga, fa'alongo ngaka. Fa'alongo aku seisi ku e le leilea le fa'alongo. Le wingo le kangaka o fai aku so'o, ko e fai aku ngei, ko e fai aku kaiao, ko e fai aku le isiaso. E man nge kausanga, le ai whakongkongo le upo le atua. E sau le isi kausanga, le ai whaalongo le upo le atua. Maku isi kausanga e kele, o le mea e kasi, o le kangaka e ngā le whaalongo ai le aise ana, le aise Usiusitai, le aise suinga e longa o langa. O le kangaka langa e o ngai kala lea, o le kangaka e whaalongo ngaka. Ngā lupo moni nā o le mea nā o tūlai nei o na pō nei, tonu le Ekalesia. Whai mei tūspaia, e ui lava e kako ke whaalongo, ai le la ngonga se mea. E ui lava e ngofo mai ava ai, ai makua ka waso ai le iloa se mea. Mea langa i e tātou mata ala e Ekalesia, ngai kako mangaku kele, o ka ngaka lalangi le whaiku spaia, no, o le ke le i o le whamsinonga le tua i o nā tangata. That's why I tell you, judgment begins in the house of God. E le sau le kua whamasingo whafono, e a makal whamsingonga le kua i ko kongo le whale le tua. Langa fo ka ngaka ia le wa lako kusia lako ingoa, yo Yesu o le hao whai al meo ki whinga ngalo iai. O ka ngaka ia le whewa i malsuafo Yesu, a wako i ngā ruenga, a oia o onga, a whea lawa mea, a wange ngalo ia ke oe, ngā wa e whea lua i male nganga le kua, mea langa, a saul whamsingonga le kua, e le a makal whamsingonga le kua i whafo, e a makal whamsingonga le kua i le whale. It starts here in the house. And church, this is my prayer. Let us not be spiritually dead to God. Langol ka ngaka fo i woki whaaleagaga le kua, e misi e ia le iloa loa sau le asa singa le kua. Langa iei kai me sau le asa singa le kua. E le ala le sau le asa singa le kua, le ae ke kumau.
Le ai ke whaamalosi. Le ai ke whaia pea le ngā ruenga le atua. Ai kalo whai. Koe whaavai a kua le la asau le asasinga. Koe maua kua lo fia malo oli. Ai lewa laka le koe sau o le atua. Ekalesia, Aua. Aua tātou le Usiusitai le atua. Maule avanoa, let us be obedient to the Lord. Can you say amen? And we talk about this all the time. It's not that you need to hear the word. Truth is already written in our hearts. You already know what's good. You already know what's bad. The problem is we continue to choose the ways of the world. Let me just encourage you, church. Don't grieve the Holy Spirit. Desi ngā mea ele alwa koe le ngango le tua. Wakele on kako whaki ngā i le ngango le tua. Ai lefa mei Paulo, aua e te whati ngā i le ngango le tua. Le ale wingalo kala pastor, se a musumusu aku le ngango le kua, ususkai. A whaiaku le ngango le kua, ka ofi awal whaia, awal le whaia. A le whaiaku le ngango le tua, awal whaia, a le whaia le malosi. A whaiaku le ngango le tua, ngaioi. Ai le ngaioi, aisa, wukumul fefe. Si o le kele i o me whaia le tua, a le wha malosi atoe, aua e ke whaki ngai le ngango le tua, la ngai le kai me, e ke le koe la ngonga i ngai le musmusunga le nganga paia. Mea ngā e whamelu po whaaki ngā, le winga kau mei o le nganga paia, e le ngā o sea nganga, o le kangaka, o le isi le persona lo na tolu tas paia, o le nganga paia, e iai ona la ngona. A whaki ngā la tātou, o ngā wakako ke enga, wa tātou te le me whina ngalo i le atua, a e whaki ngā so mama sanya oe, o le whaki ngā o le nganga paia, e ai le kaimia koe musumusu a mai le nganga paia, a we le koe la ngonga inga se mea. Church, don't grieve the Holy Spirit. Let him do his job. Say amen. The last thing here is in verse 3. Among whom we all once lived in the passions of our flesh. I love that. This is still speaking in the passive terms. Once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath. This is the third and final thing. A person without the Spirit of God are people of the wrath of God. O tangata Aunoa ma le Agaga Paia, o avela tō Fanauga o le Toasa le Atua. Children of the wrath. Fanauga o le Toasa le Atua. Aisea, wasili atu ia tātou le lalangi. Wasili ai tātou ia awala lalangi, wasili nkako fia i mea whaale tino, wa kaule aise mea whaale anganga, wa oti Fa'aleagaga i le atua, le ngata i lea wa le Usiusitai, wa whaalongo ngata i le upo le atua, o lo launga ina i le aso ma le aso, e o mai al teimi nei o le o iai ase suinga aisa, langa by nature, it says o le natura lea tātou. Listen to the word, by nature. What does that mean? We are naturally inclined to reject God. By nature, it's in our human nature to continue to reject the will of the Lord. And when we talk about this, it says this: we are by nature we are the children of wrath. What does that mean? It says by nature we reject God. By nature we refuse the gospel. By nature we are filled with worldly desires and lusts of the flesh. And so consequently, we rightfully deserve the wrath of God. That's the honest truth. Nobody wants to be known as children of the wrath. You know how I know? Because a lot of us, we rather be, my hands are blessed. My head is blessed. We want to claim God's blessings, but we don't take responsibility for our issues. God is not, let me just use this word if I could. He's not a stupid God. Play with anything you want. Don't play with God.
Ai se me makua I sa inga e ka alo iai. Awa. Ai kei loa le me mangui ai oe. Ai kei loa le me malai ai foi oe. Awa e ke ka alo I le atua. God is not a fool for you to take advantage of His grace. There's no such thing as slipping it in and accidentally making it into heaven. No, if you made it into heaven, it's because God righteously knew that you deserved to be in heaven. But if you end up in hell, it's not because of His fault. It's because He knew you deserved it, because while you were in earth, you were rejecting, you were denying, you were prideful and arrogant. You didn't want to accept anything from God. You were dead to God, but alive to the world. You were disobedient to God, but you were obedient to the world. You are children of the wrath. And if you don't take care of it now and wake up from your sleep, you will end up under the wrath of God. Yes, God is love. That's why He's giving everybody the opportunity to humble themselves and return. Ya lang kalanga le mo le petero. Ai fai tau nei le mo pet o le petero tolu. Feme wa amaka nga amu kangaka. Wa amaka nga ula kangaka I kangaka kerisiango. Feme o fe ea yale. Ia le ko ia fiu mel ko akua le ka uso. Fai kau ia lua petero ngam ta upa tolu fe po fa. Fa me wa maka ngala ko sili. Nga ko fola. Wa ko fola so ko ia fiu mai. Le au fe o ki ako le si vahenga. Ai le ale ko ia fiu mai ko akua fe o iai. Ke lo ka ko ia nga po fa penga. Wa maka nga ula ka nga Ekalesia. Wa maka nga mga kufakau wa ka nga Ekalesia nga ole ko pisa ho nga ole ko kangisi ai le ai asi ko afio ma Yesu family le kala le pe fa kau fa me awange ngalo ya ke ole au pele fa me awange ngalo e kusa I lumo le atua le aso e tasi ma tau sanga e afe o le afe foi o tau sanga e tusa ma le aso e tasi o le me tam vai atuai o le fa atuai le atua e le kukusa ma le fa kuai o kangaka aisia wa langa fa kuai ngei le atua le lava ku avangoa le atua I kangaka. Think about that for a moment. In other words, if I can flip it, if everyone was saved, Jesus would already come back. If everyone repented and came to the Lord, Jesus would come back already. But you know why He's not back yet? It's because there are still people who are still under the wrath of God. There are still people who are dead to the Lord. There are still people who are disobedient and rejecting God. So that's why He says, don't compare, right? The slowness of God with the slowness of human beings. The only reason why God is delaying is because He wants everyone to repent. And you should love that about God. Lang afai e ako ko malei makako wo leva nga fio mai le tua wo leva kako wo sikianga a le fa kuai lang ole ke le yo kangaka e o mai ale aso ngei e le ikalia inga Yesu e fai mali mafaola mi ala le awone ngalo ya te oia le kako wo mai le tua o kako uma o le Fanauga le Toasa. Let's just be real with that. Use the mirror and look at the mirror and look at yourself. We are all children of the wrath of God. We all deserve the wrath of God. Shine it into your heart and you're going to see. Holy smoke at all the impurities. What an ugly heart. Look nice on the outside, but what a deceiving heart. A heart that's just filled with junk. And that's why when it comes to the Spirit of God, it's not about cleaning up the outside. It's about cleaning up the heart. Jesus was very forward when He rebuked the Pharisees. He said to the Pharisees, look, you guys remind me of those whitewashed tombs. They're clean on the outside, the little tombstones. But 6 feet down, you guys are nothing but dead, dry bones. It's a harsh thing, but this is what God is saying. Without the Spirit of God, even to us, church,
Without the Spirit of God, we're nothing but whitewashed tombs. We look like Christians. We quack like Christians. We do everything like Christians. But deep down inside, we're nothing but dry, dead bones. It's harsh. But the reason why I say that is I hope it'll awaken you to the Spirit of God. Don't get offended. If you're offended, it's probably because you don't want to face reality. Instead, if the Spirit of God is moving this morning, why don't we take this morning to humble ourselves? Preaching these kind of messages are never fun for me as a pastor. But I'm to be obedient to the Spirit of God, to what He wants to bring to His church. And I get it. This word challenges me just as much. There are a lot of things that I got to work on. I read this, and I'm telling you, it cuts me deep to the heart to know that even me, I got things that I need to deal with. But I pray that just as much as it challenges me, I could be offended. I could sit here and twist it to make it sound entertaining to you. I can twist it so it's more nice and cuddly for you to accept. But I know the truth of God, it's like a double-edged sword. Some of us, we need to hear the truth for what it is. Some of us need that stabbing, that double-edged sword, because it's the double-edged sword of the Word of God that will do the heart surgery, the spiritual heart surgery that's necessary to fix our hardened hearts. And so my prayer as we close this morning, don't abuse the will of God. We can take advantage of le alofa tu noa le tua. Yoe, o le ke le ia, o le alofa le tua. Le la kako fa mga kuinga le aso ngei. O le maka o kia ia. Al tai au, nei toi fa mnatua tu ia te oe. Aua. Aua kako ke fa ki ngai le ngango le tua. Awal kako whaakala le awanoa. Ke le whaape o lo sauso loku, no. Whamaongi oe I lau maftanga ma le atua. O oe ngei e misia. O oe ngei mai mau le kaimia ke le wahalu ai. Lau sacrifice il tu inatu I le atua. Au le aso nei toi whamanatu atu ai. Langa lefa mai Paulo o mea ia na tupu ana mua. Au mai e whamalosi il tato Ekalesia. Kalau siang atupu ana mua, makuwa ya. Alang al fa'alav yung aponge, makan ko ikaw fo ya ngisyo kako. Wa kau le ko Ekalesia mele loko. Wa kau fa'ale ke ai mele Ekalesia. Wa fa'ale ke ai mea ilunga, mea fa'ale tua, mea fa'ale nganga. Awa over kako ke ai mea fa'ale tino. Ekalesia toi whamnatu atu I hate oe. O mea ia, sa tupu I taimi ana mua. Taimi ai tātou le I o mai le whaolatanga le atua. A le whamalosi, a wa uma, a wal koe fo I ai fua. A whai o le olanga kuai lea, a wal koe kau revive mai le olanga kuai. Whakanga le nganga o le atua. Nga o le nganga o le atua. Only the Spirit of God. We see what happens of a life without the Spirit of God. We see that only Jesus is the answer, the way, and the truth. And so the prayer as we close our sermon this morning, may you yourself take time to open up the mirror of God's Word and let it speak to you. And I pray that instead of a hardened heart, God, give us a broken heart. A heart so that we can receive the love that you have for us. To see the wrong things and have the desire, I got to make some changes. To walk around it with it so much that you know, oh, this isn't wrong. I got to fix this. Si o kangaka nga ngalu pole tu fa peng e fe alwa ia. Male tio hatana. Le o ko fa mai sa o le o se fo ya o mele. Now iai le au atua ma le po. Ma fau iai. O lau tatalo, so se kai me su e lo kuspaia, su e lo tuspaia, ia maua tātou le loto maulalo. Le loto e mawhaina talia inai, e le ngato le whaapoto tātou, ma le ao ino tātou, e ei foi taimi e aoa i ei tātou.
Whasao ai. Taimi e whaatonu ai tātou ia maua tātou le loto maulalo. Ai le mawhaina maua le loto pea le o iai le nganga o le tua i totonu i a te oe. Ekalesia, mea nai tolu. O se atalea, o se Olaga, e le ai le nganga o le tua. Mua ua Oti Fa'aleagaga i le tua. Ngā le saua e whakaungu. Ngā le saua e whakaungu. Awa le ko iai se loko iai. Tangata ua oti I mea le tua. Lua tangata ua whaalongo ngaka. Amu ia oe ma. Lea aso o lo whaalongo pe le upo le tua. Au le fesili malui mo oe. Wa iai se suinga. Kala fai aunga fai Ekalesia ka li inga umolo la unga mai ma ko ai fai ale la. A fa ko kala fai au. Nga e mu ai la le fai nga. Awanga le ka mai le fai. Ai ali mai se suinga I lo Olaga. Mal melon tolu o tato uma o le Fanauga o le Toasa le Atua. Ai ele ngata ina ia le tātou talaanga. Lea la tātou o I le vaenga Taumua. E o ai le whaasolonga le tātou series. Le matautia o le alofa o Yesu Keriso. E ui lava o tātou o le whanauga le Toasa ai whawhetai le tua. Whawhetai lona maliu. E le to e Taumua ai tātou o le whanauga le Toasa. Ai o le avea tātou o Atalii ma Afafine a le Atua silsiliese. E se eis kemi kako whaalonglongo ai. A mo nei tai au. Ia lui tau ina o tātou tangata. A wal whati ngai le ngango le tua. A wal koe ma ngao fua I mea le nei laulangi. A wal koe ngau fua iai. E le I lava ia le kelo ngā asunga mai mau iai. O mai loa ave ato toa tātou tangata I le tua. Malona fina ngalo. Whamanuia le tua I le nei tai au. I anga leile tua mafsoswani atu. E ala I lona Fionga Paia. Malau atu e Fionga ti akono nei tai au mo tātou. Whamantunga tā pena lo loto. Nau alu atu le upo le tua e whamalosi ei oe. E ui lava o tātou le whanaunga o le Toasa. Ai o le mea lea. O sui ai mea uma. Even though we were once the children of wrath, this changed it all. The blood of Jesus, His body that was broken, this has changed our status forever. We are no longer the children of wrath. But because of His love for us, we are now sons and daughters of the great and mighty King. Le tula mātou tama. Mātou sauni le tua. I le nei sauninga Taua ma le sauninga e sili o na paia. Awane mātou manatu mamai. Awane mātou manatu whātau vaa I le tua I le nei sauninga. Awa ana le ai le tua lo alofa mo I mātou. Ana whai e le maliu Yesu Keriso I lungo le sātau. A whai e le whaamalingi ina lo na toto paia. A whai foi e le whaamamomo ina lo na tino. Ona o tātou, ona o mātou angasala. E le aisea o ngā o nei mea uma o mātou whaia. A le nei tai au I le whaamanatu ina o le nei sauninga o le anganga whaamaulalo. I le awa tele malami ngao I a te oi. Wa mātou whapea nai, whawhetai le tua. Whawhetai lo manatu mai. Whawhetai le tua I lo alofa na whaalitino ina e ala ia Yesu Keriso. Lea ua maua e mātou le ola I whawawau. Ua whamamama whamangalo ina I o mātou angasala. Ua leto e tā ua mātou le whanaunga le Toasa o le tua. Awa avea nei mātou Atalii ma Afafine. Oe lava le mātou tamā sili ese.
Whamanuia mai oe le nei sauninga. Whamanuia iai mātou uma o le Atalii ina, mātou te talia ina le atua ma le anganga whai tete le atua. Le loto maulalo ma le loto fia ma le oli oli. Ona le nā lofa ua whaalia mo i mātou le tangata angsa. Whapaia mai oe le atua le nei sauninga. Whamanuia mai oe tama anga leifo i a fionga ti a kono le anga lulue i le nei sauninga. Mea uma mātou te whaia tama. Mātou te whaia mo oe. Malau lava vi inga. E nei masa uma tama. Se i oe le whaavau lava. Amene. Ma amene. O lea lava po na whaala teina ile li o Yesu. Na ia tango aile a reto o ia whawhetai e peifoi o na tātou whawhetai atu nei. O na tofi ai lea ma whai atu. I nā tango ia i nā ai. O lo tino le nei wa tofi ma sui o oto. I o oto whaia le nei mea ma whamantunga i a te au. Wa whapea foi le ipu ina wa umo na ai wa whapea atu. O le ipu le nei, o le whea ngai ngā fau lea i lau toto. I o oto whaia le nei mea ma whamantunga i a te au. I aso uma tau te whenua. On the very same night when the Lord Jesus was betrayed, he took bread and he gave thanks. He broke it and said, "Take and eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." So atu le timo stato pese, au ngā lulue ai la fionga ti a kono, tu whai no le, whamantua nei tai au. As high as the
As we get ready to partake in the elements this morning, let us do so in reverence. Let us do so in respect of God's love, great love for us. As we continue to ponder on that love, let us receive this grace that is from the Lord Jesus Christ. Nata moia ina ai, wale tino lene o keriso o tofi tofi ma o tolu. Ia o tu whaia lene mea ma whamatuma. Ia te tato talia fatasi na reto talia. I pule nei o le whenai ma fōu lea I le toto o Iesu. Ua whāmalingi ina o le whamangalo ina o amasawa. Ia o tō whaia le nei mea ma whamatunga I a te. Se I o lawa le aso e tō ia whio mai a Iesu Kiriso. Lea tātou talia whātusa o tōtu whaia Iesu Kiriso. Tātou talia. Hallelujah. What's your name? You say, yeah, that's why you're fat time in Atua. That's why you're fat in your time at the answer. Tai no alpha. Una lofa tu no leo tato but uiga. Saotori nai tato. Ua toe whātou mai a Iesu Kiriso. Nei e o oti leo a mātou fia pia o kua. A wai whamaoni lava le tua. A maoni lava oe I au whola whana. Whaftai lolo whare tua o mātou. E tangata whale tonu le tangata tonu le amasama. Ai whātai ta mai no lolofa. Ia vi ia oe ta mahu.
sia e o au le nei. Tulana su. Sia e o au. Sila fia le loro le tu fatai. Ole a tātou te talo o la tō mo sia e tō mau le tai. Le tūna mātou ta mā. O e lava le tua mai le mamau e o lava i le whapahau. O mātou whalongo le tua i le anga sa mātou i ai. Ai whaftai ta mā. Au mātou whamana tuina le tua le nei sauninga paia. O mātou i loa ai loa lofa koe mātou. Loa lofa lava lea ta mā o mātou mau ai le ola i whapahau. Lea fwe ua whamangalo ina i o mātou on sala. Ua whamama ina i mātou. Ai maise lea tua o tauami o tonu ina i mātou lea tua. Mātou te talo ta mā. Au mātou iei pele nei soi fuanga e iei a teini o mai iei le vai vai. E i fwoi mana onga whapitoa lea tua. Talo ai le nei tae a mo i lato uma. O si e lato a nei tae a o leo si maise isia o i lava lea tua. O e lava o lea tua e whai mea mawhai. O e lava le tua e ona le whamalo lona. E ona le malo si uma lava le tua. E ona mea uma i le langi ma le lalo langi. O le naua mātou walaua tua i ate wa nei tai au. I e whawhelo ai le tua i so se mana oma. I a maua le tua le malo si fou mai lalo fio. Maua le loto tele. Maua le whātua tua le tua. E whātali tali ai ta mai se e ngā lue mai. E whailo fina ngalo le tua. O a lawa whawhita auli o a fwoi puapuanga. O a fwoi mai tino le tua. O a lawa ni manonga tama. O a mātou tantonuina nei tai au. E le ai lawa se mea whaingatai lawa fio. E a lea o a mātou whamatuina tai au nei. E tino ma le toto pai o Yesu Keriso. Sa maniu o ia i lunga le sa tau. Ai o mātou oli ai fwoi a wana toi tū mai o ia na ie woti. O le sili ese le nao lo ma losi le tua. Ma o le nama losi tama o mātou wha moe ai nei tai au. Ia e whamanuia mai lo Ekalesia. Whamanuia mai e mātou ma lava le tua. Awane tu la foina e mātou ia o ngā tonu le mu o Yesu Keriso. I mea uma mātou te whaina. Tu mau ia te o ele mininga. Hawhetai ta mao nolo upu. Te uina i o mātou roto ina nei mātou anga sala ia te oe. Mea o se upu le tua. Mātou te Usiusitai ai. Ana iai. Ina ia maua lunga lau lama mihinga. Whamanuia mai oe le tua le mātou saungia tāpe nei tai a ui pui mana mea i sau ina i mātou umai lau tota paia. Aula mau ese le tua ni mai mani mama ta maa. Mātou malawa fio e mea umalawa le tua. Tu mau ia te oele mi inga e le suafa Sicilio Yesu Keriso. Amen. Amen. Atai tātou la mai lalo. Thank you. You may be seated in the presence of Jesus Christ. Malo lava le. Sosai. Palpale le tātou Ekalesia nei tai au. Leo wa i umale manuia le tātou sauninga, ia. O le tangata lava, ia malana ia au nanga i le tua, e tau i atu e le tua, ia whamanuia tele le tua le tātou Ekalesia. Manuia foi le tua le tātou live stream foi nei tai au, ia anga lei le tua ma so ani atu, ia o le a foi se meo ma fai ele, au nanga nei Ekalesia e toi whamalusi ai oe, ia whamanuia tele le tua, whamalosi tu maupea, lata level to a feel my Yesu Keriso. Until next time, God bless you guys. In Jesus' name, amen and amen. Yeah.